Pravo je vrijeme da započnemo još jedno druženje uz emisiju Književnost, istorija, mit. Ove večeri govorimo o religijskom čovjeku kroz istoriju. Koliko je čovjek prošlosti bio bliži religijskim istinama od savremenog čovjeka, na tu temu razgovaramo sa našim gostom, a on je otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobroveče i dobro nam došli. Bolje vas našao. Dobroveče. Kao što sam rekla u najavi, posmatramo religijskog čovjeka kroz istoriju, kroz jedno vremensko trajanje. Koliko je čovjek prošlosti bio bliži religiji nego danas savremeni čovjek i koji su to izazovi savremenog društva u kojem se jedan čovjek današnjice susreće? Ubijeđen sam da je tema Božje blizine jednako važan zadatak u svim vremenima i da bi to bilo veliko pitanje da li je čovjek prošlosti bio bliži Bogu, jer možda kako vrijeme ide i kako traje neki zanos o tome da će čovjek vremenom spoznati da radeći na nekom boljem sutra, na nekom progresu, da će on vremenom spoznati sebe i okolinu i konačno saznati i ima li Boga i ko je čovjek i šta je čovjek i tako dalje. Dakle, kako vrijeme ide i kako recimo napreduje taj, da tako kažem, tehnološki naš obrazac življenja, tako se sve više uvjeravamo da nijesmo puno odmakli po nekim moralnim pitanjima. Ako jesmo poletjeli 10 km iznad zemlje i letimo avionom i imamo i podmornice i nuklearnu energiju, možda smo bili na mjesecu ili nijesmo, ne znam. Ali što se tiče moralnih pitanja, šta mi jedan drugome značimo i šta je to Božije u nama, nijesmo puno odmakli. Ona pitanja koja Njegoš postavlja sebi i drugima pišući svoja najveća djela o tome šta je čovjek, šta je čovjekova sreća, kakva je ljudska sudbina. Zadatak je smiješni, kaže Njegoš, ljudska sudba. Ljudski život, snoviđenje strašno. Sad neko može reći da je Njegoš pjesnik, ali Njegoš je i filozof i vladik, jedan svetovni gospodar s obje noge na zemlji. Dakle, ona pitanja koja Njegoš postavlja u 19. vijeku su ista ona pitanja koja je postavljao i Platon, i Aristotel, i Sokrat, grčki predhrišćanski filozofi. A možda ako u nečemu smo iznad ili ispod naših prethodnika, možda je to samo pitanje koliko smo se jedni od drugih odaljili, jer jedna od istina zapisanih u Bibliji da kad vidim lice brata svoga, onda vidim lice i Boga. Dakle, ako sam blizak ljudima, utoliko ću biti blizak i Bogu. Odnosno, ne mogu biti blizak Bogu ako sam daleko od ljudi ili ako ljude prezirem ili ako neću ljudima da priđem. Dakle, to bi možda mogao biti tema da smo ovim tehnološkim razvojem i komunikativnošću sebe u stvari oslabili našu komunikaciju. Znači, razvojem naše komunikacije mi smo oslabili komunikaciju jedan sa drugim, utoliko smo daleko i od Boga, utoliko Bog postaje jedna priča za priču, a ne nešto što je opipljivo i blisko. Period je božićnog posta, period je krsnih slava, približavaju se praznici, stoga je vrlo važno da vjernici znaju koja su to pravila i kako se treba ponašati tokom posta. Čini se da je danas nekako savremeni trend kada je u pitanju hrana da se jede ono što je postno, a ne da se pridržavamo dakle onih crkvenih načela kada je u pitanju post. U čemu to danas vjernici najčešće griješe? Opet je sličan odgovor. Iskušenja formalnog pristupa nečemu su stara makar 2000 godina, a i više. Ako čitamo pažljivo Bibliju, ima ih i kod starozavjetnih proroka, ima opomena tadašnjim Izraeljcima da ne prinose žrtve reda radi, da ne čitaju molitve tek tako da bi se molitva pročitala, nego da to bude od srca, što kaže naš narod. Kako tada je to bio problem i tema, tako je to ostalo do danas. Pitanje da li mi stvarno istinski te propise posta, te neke granice koje su upisane u kalendar, počeo post, traje do badnjega dana, 40 dana, ne smije se jesti ovo, treba jesti ono, treba poći u crkvu da se čovjek ispovidi, da se priča. Da li mi to obavljamo jer tako valja, jer je tako neko rekao da to treba, pa ćemo onda i mi, ili mi to radimo kako bismo misleći o tome ispitivali sebe i svoje stanje
jer ima neka unutrašnjost. Ja sam skoro bio na nekom ljekarskom pregledu pa su mi dali izvještaj kakvi su mi bubrezi, ne znam kako mi stoji jetra i tako dalje. Pa je zanimljivo pročitati nešto što stoji u tebi od rođenja, ne gledaš ga, je li? I sad odjednom čitaš u 50. godini kakvi su ti bubrezi, nešto što je stalno s tobom. Kakva li je tek duša ljudska, koju nijedan skener, nikakav ultrazvuk ne može vidjeti, nego znači mi sami sebe opet najbolje kroz u kontakt sa drugim ljudima. Božić nas upućuje na porodično okupljanje, na prijateljske posjete, na polaznika koji treba da dođe iz neke druge kuće, a mi da ga dočekamo spremni, na odlazak po badnjake. To su sve neke razne aktivnosti koje nas prosto primoravaju da se povežemo s drugim ljudima. Ne možeš Božić sam slaviti. Ne možeš po badnjake sam ići. Treba ti neko da ti kaže mir Boži, Hristo se rodi, ti treba neko da odgovori, va istinu se rodi. Sve to tako kao što je ona molitva u crkvi, u miru Gospodu se pomolimo, neko mora da odgovori Gospode pomiluj. Ne može ništa čovjek sam. I sva ta pravila crkvena, evo, ja pozivam gledaoce koji su zainteresovani za ta pitanja, Bogu hvala, mislim da u Crnoj Gori ne znam da li je bilo ikad više sveštenika nego danas. U svakom gradu ima makar 2-3 sveštenika, da čovjek nije kasno, još smo u prvoj polovini ovoga božićnjeg posta, da pođe čovjek kod sveštenika, da ga pita i da kaže oče, ja bi da postim ovaj post, dajte mi pola sata, hoću s vama da porazgovaram, hoću da vas pitam što ja hoću i da mi odgovorite kako znate, umijete, jer bih da mi ovaj Božić dođe kako treba. To što je bilo već Božića u našem životu, prošle godine, prije 10 godina ili kazam, to je bilo pa prošlo. Još su stari Grci rekli čovjek nikad ne ulazi u istu rijeku. Znači, niti je to isti onaj čovjek koji je prije ulazio, nego neki je stariji, zreliji, veseliji, tužniji, pametniji, gluplji, ne znam ja. Dakle, nešto se mijenja. Mijenja se i struktura psihofizička čovjeka, ali pričamo o čovjeku i njegov 100 puta kažemo da sam juče umro, ne bi vjerovao ovo što sam danas čuo. Dakle, uvijek ima nešto novo. Dakle, prvo nije to isti onaj čovjek i nije to ista ona voda. Jest to ono korito, jest to ono fizički mjesto, ali nova voda tu ide i to je jedna velika mudrost, znači stalno se sve mijenja i ja hoću ovaj Božić 2020. godine da dočekam kako treba. Pa ovi kakvi su bili, da su bili, evo me Bog drži još u životu i zna on zašto. Hoću ovaj Božić da, ako mi djeca nisu krštena da se krste, ako nisam vjenčan da se vjenčam, ako mi kuća nije osveštana da je osveštam. Ne, ponavljam, ne reda radi da bih ispunio tamo, da bi me neki pop tamo štrikirao i rekao dobro, bio sam kod ovoga. Nego ću ja da mi se u 4 zida gdje živim da se prizove Božji blagoslov i da sve što radim uz Božju pomoć. Pomenuli ste vjenčanje. Nedavno u Crnoj Gori je vršeno istraživanje koje je, nažalost, pokazalo da je svaki 3. brak razveden. Šta mislite? Šta je posljedica takvih rezultata i koliko su mladi ljudi danas uopšte pripremljeni za crkveno vjenčanje i brak u crkvi? Potpuno su mladi ljudi pripremljeni da ne budu u braku. Dakle, vaspitavamo se svi mi kao razmaženi i sebični pojedinci koji hoće prvo sve uđe god okrenete. Otvorite bilo koji sajt, otvorite bilo koje novine, bilo koju televiziju. Ne znam, ja na mom Totalu nemam ovu vašu televiziju, 77, ali bilo koju televiziju, bilo šta otvorite, samo ti sipaju u glavu šta treba da radiš da tebi bude dobro. Koji ti je idealni partner, kako ti stoje zvijezde iznad glave, gdje da tražiš posao, ne znam, šta si u znak, šta si u poznaku i tako dalje. Znači sve je koncentrisano na to da tebi bude dobro. Sad zamislite armiju takvih ljudi koji gledaju samo sebi da ugode, pa tu nema sreće. Meni se desilo da vjenčam neke ljude i tu bude puna crkva i svatovi, što ti ja znam, i od mlade i od mladoženje. Pa nije prošlo ni možda 1,5-2, sretnem nekog od onih svatova, pitam kako su mladenci, kažu, ti nisi čuo, kaže, oni su se već razveli. Kad se prije razvedoše, zato što vjerovatno... Dakle, mi nemamo sad, nažalost, mladi ljudi, nemamo tu okolnost koju su imali naši preci, nije to bilo predavno, moj džed i baba. Evo, ne treba da idem dalje. Bili su prosto primorani da ostanu zajedno. O nekakvoj ljubavi, o nekim romansama. Ja ne znam je li tu bilo, to su oni ponijeli sa sobom u grob, to ja ne znam. Ali su bili primorani ili su oni bili samo jedna mala jedinica jednog velikog preduzeća koje se zvalo konkretno porodica Perović, moga prađeda ili moga džeda. I to je prosto moralo da radi. I postalo je nekoliko prstenova oko njih
i moralnih, i privrednih, i socijalnih, i političkih, kako god ćete, da je prosto razvod, pomen razvoda bi značilo jednu atomsku bombu u to. A sad već mi živimo u gradovima gdje u jednom ulazu, ne znaš, ja sam bio u Beogradu kod moga rođenog brata i ulazimo u jedan ulaz na Novom Beogradu, penjemo se, piše Krivokapić, ja kažem, ovo su neki naši iz Suca, kaže on, ne znam koji su to. Kako ne znaš, u tvom su ulazu, nikad ih nisam vidio. U istom ulazu. A ja na Cetinju znam od Donjega polja do Bejica, sve gdje ko živi i je li ko umro i gdje se kome rodi i tako da. Crnogorci se predstavljaju kao vjerujući narod. Međutim, kao što ste i sami rekli, čitamo horoskop, računamo koji smo znak, koji podznak. U svim novinama, televizijama, portalima takva pitanja se vrlo često postavljaju. Koliko se to kosi sa vjerom našom? To se kosi sa vjerom, s tim što moram da se sjetim situacije da onaj narod kome je Bog otvorio Crveno more, da prođu po suvome i da izađu iz Egipta i uđu u zemlju obećanu koje je Mojsije predvodio, onaj narod koji se nagledao Božih čuda, to je Izrael, starozavjetni Izrael, pa ne prođe puno, dakle, viđeli su čudo. Bog more otvorio. Kamenjem zasuo neprijateljsku vojsku pred njima. Znači, sunce produžio da stoji na nebu da bi oni završili rat u svoju korist, što ja znam. Puno čuda nekih. Taj narod, je li malo samo došlo bolje, je li malo naišlo neko blagostanje, odmah je zaboravljao šta je Bog činio za njih. Dakle, to je opšta jedno mjesto iz Starog Zavjeta, iz Biblije, koji čitav svijet zna o čemu se tu radi. Tako i mi Crnogorci, velikih smo se čuda nagledali. Puno je Bog bio na našoj strani, iako nisu bile okolnosti neke, da kažem, niti smo po brojnosti veliki, što kaže, ne znam gdje piše kod koga, mali narodac Podnolovćena, eto tako se to opisuje. Dakle, mali po broju, puno nas je jada ubilo, dosta sirotinje, dosta gladi, dosta siromaštva, dosta međusobnih svađa, pa i da smo 100 puta veći, mnogo bi nam bilo koliko ima tih krvnih zavada među nama i Božić je prava prilika da to svaki put da napravimo jedno pregnuće, da se to ukine i obustavi među nama. Dakle, Bog je bio na našoj strani, ali čim smo se malo dokopali blagostanja, ateističke države nije bilo poslije 45. nego kod nas. I oni Hrvati i Slovenci i gore po Vojvodini, pa i u Boki dolje na Primorju, iako su išli u partiju, ali su pazili malo i crkvu da crkva ne propadne, da niko popa nije toliko proganjao. Mi smo odmah to sve zaboravili. Kod da nikad nije bilo, međutim, hvala Bogu, vraćamo se crkvi i to je jedna obnova koja treba da počne prvo od mene. Za mene treba da počne od mene, za vas treba da počne od vas, pa neđe ćemo se sresti, što kažu. Kada je u pitanju neko košenje sa vjerom, tu moram da pomenem današnji savremeni trend, a to je crtanje po tijelu. Sve češće možemo primijetiti tetovaže koje oslikavaju manastir Ostrog, krst ili neku molitvu. Kako tumači crkva to? Pa možda to i nije toliko važno pitanje, da kažem, pitanje neko estetsko više, nego bih više da razmišljam o tome kako da crtamo po duši. Dakle, kako da, duša je često kao jedna ovaj sto bijeli po kome možeš svašta nacrtati, i lijepo i ružno. Čovjeka dosta jada ubije, a da se i ne sjeti ni čije, ni gdje mu je Bog, ni gdje mu je svetinja. A dođe neko vrijeme, možda baš ovaj božićni post je pitanje i za mene, i za tebe, i za onoga što nas gleda, da se malo presaberemo i da kažemo, ajde što sam do sad radio sam, ako me Bog još drži u životu, to znači da će da budem bolji. I da ima nade da ja na moju dušu nacrtam jednu lijepu, ajde da kažem, tetovažu duhovnu. A koja bi to bila tetovaža? Da lik Božji, onaj po kome sam stvoren, po kome je stvoren prvi čovjek, pa onda sam i ja taj. Ima jedna molitva koju mi sveštenici čitamo prije svete liturgije, gdje se kaže svi smo djelo ruku Božjih. Zamislite koji je to kapital. Mi nekad mislimo da smo mi neka ništavna stvorenja. Često kad gledamo sebe u ogledalo, ne možemo puno toga lijepoga da vidimo. Pa kad gledamo šta ljudi rade jedni drugima danas i u kakvom svijetu živimo, mislimo da su ljudi gori od životinja i to je opet opravdan jedan uvid, ali nije potpun. Dakle, svi smo djelo ruku Božji, sve nas Bog stvorio. Što je govorio jedan pokojni političar, kaže, svi smo mi pobjednici velike trke, uopšte što smo se rodili. Koliko onih spermatozoida ide prema jajnoj ćeliji, ne znam koliko hiljada, pa samo jedan uđe tamo.
I nastane čovjek. Znači, svi ovi drugi nisu uopšte stigli na to mjesto. Dakle, samim tim što smo se rodili, mi smo kao neki pobjednici koji su se kvalifikovali, što kažu, u drugi krug Lige šampiona. I ovo je sad Liga šampiona, a čeka nas i finale, a to je Carstvo nebesko. Dakle, nema razloga da posustajemo, nema razloga da budemo pesimisti, nego treba da samo shvatimo gdje smo, što mi radimo. Da ne zamišljamo da smo neki drugi koji nijesmo, nego ti smo koji smo, živimo u 21. vijeku, neko je muško, neko je žensko, neko je starac, neko je mlad, neko radi neki teški posao fizički, neko radi neki teški administrativni posao u kancelariji. Svak radeći svoj posao, ja prizivajući Božji blagoslov, može u svoju dušu da iscrta najljepšim grafitima i tetovažama, da mu bude najljepša. Tako da se crkva ne kosi sa tim, je li tako? Koliko sam mogla shvatim. Pa to ja... To je lični izbori, na kraju krajeva intimno je pitanje i ja pravo da vam kažem ne bih volio ni da gledam nečije tetovaže. Ne znam što bih gledao što je nekome na stomak ili na leđe ili ne znam gdje sve drugo. Prosto nekako je više to neko privatno pitanje. Dobro. Bliži se Sveti Nikola, krsna slava mnogih pravoslavnih vjernika na našim prostorima. Šta biste vi poručili našim gledaocima? Koja su to osnovna, da kažemo, pravila kojih treba da se pridržava domaćin, a kojih domaćica? Kako proslaviti Svetog Nikolu, a i sve slave koje nas čekaju tokom januara mjeseca? Sve slave koje nas čekaju. Božić kao jedna velika slava. Nema prave slave do Božića, kaže opet Njegoš u Gorskom vijencu. I Nikoldan treba proslaviti prije svega tako što se pripremimo duhovno, da se saberemo, kao što domaćin voli da mu dođu gosti. I ono što je spremio na puna trpeza, pa se pozemljuju kod mene na Cetinje, spajaju se stolovi, pozemljuju se klupe, imamo u Bogosloviji nekih drvenih klupa pogodnih za to stalno. Ajde, pope, mogu li uzeti klup? Dakle, sprema se velika trpeza. Neđe se čak preselili u restorane, što ja ne podržavam. Neka je tijesno i u kuću, pa neka se malo išede sa strane, ali hoću da mi se dođe u kuću. Nebitno je čak i to tehnička stvar, taman kao na tetovažu. Nego, dakle, ako volim da mi se napuni kuća gosti za slavu, pa zamislite što je Bog napravio onu trpezu u Cetinskom manastiru ili ovome hramu ili u Pivi ili u Morači ili u Savini, nego da se crkva taj dan napuni ljudi. Pa kako čekaš goste da će ti doći ako ti sam ne ideš na trpezu Gospodnju koju je Gospod pripremio na svetoj liturgiji toga dana? Znači, prvo poći u crkvu. A ako već ideš u crkvu, zapitaj se kako treba tamo da pođeš. Što znači pripremiti se za službu? Što je to sve to pričešće koje sveštenik tamo daje? Kako ja treba za to da se... Što znači da moram biti kršten da bi se pričestio? I na kraju kraja što taj pop tamo radi ako ne pođeš da ga pita? Jer sad bi bilo, malo nam je vremena da je odavde sve detalje nabrojim kako pođeš, pitaš popa. Jer ako popa ne pitaš ništa, ode pop na skijanje, na fudbal. Ako ga ne pitaš ništa, ako ne dođeš da ga pitaš nešto, onda on šedi kući ili počne nešto da čita. Dakle, ali za Svetog Nikolu je najvažnije da se sjetimo da je Sveti Nikola, to je ovaj što ga zovemo Đeda Mraz. Svuda, evo sad sam došao iz Amerike, svuda ga zovu Sveti Nikola, bez kod nas. Sveti Nikola, Santa Claus, neće ga samo zovu Klaus, ali to je San Nikolas. Znači, Sveti Nikola nosi punu vreću darova, poklanja, okle mu to. Bog mu je to dao. On je svjesan da sve što ima da je dobija od Boga i on to daje drugima, zato mu nikad ne fali. E pa kad bismo mi mogli da se ugledamo na Svetoga Nikolu, da mi darujemo to što imamo, je li to čaša vode, je li to kora leba, je li to možda sam prištedio nešto za te dane da poklonim drugima, da odvojim nešto od moga džepa, od moga vremena, od moje pažnje i da dam drugome, pa ako krenem ja tako, možda će onaj ko ima više, ako i on krene tako, Crna Gora će se lako pretvoriti u jednu zemlju iz bajke. Recimo, pa neka to traji nekolika dana, što se zove nije svaki dan Božić. To su blagi dani. Treba se spremiti za Nikoldan, za Božić, za Novu godinu, da jedni druge darujemo, da jedni druge pozovemo, da jedni druge obiđemo. Mnogo to znači. Ne može. Bog je stvorio čovjeka na početku, piše u Bibliji, stvorio Adama, gleda ga nešto, kaže, nije dobro da je čovjek sam. I odmah mu je dao anesteziju i izvadio rebro i stvorio ženu. A čuo sam neđe od jednog sveštenika, morao mu je dati anesteziju jer da sad nam pitao, vjerojatno ne bi pristao. Ako crkva kaže da je krsna slava posna ili stalno ili samo te godine, da li je pogrešno da pravoslavni vjernici na svojoj trpezi imaju i mrsne hrane? Da li to miješanje nekako spada u te običaje ili ne? U principu, ako slaviš slavu, slavi je kako se slavi.
ne možeš onu svijeću okrenuti naopačke, nego se zna da svijeća stoji ovako. Ne možeš onu ikonu, ne znam gdje staviti, nego se zna da ikona stoji na zid. Tako i ta trpeza. Nije niko došao da se najede taj dan, nego da jedemo to što je po pravilu kako crkva. A otkud Nikoldan Posan? Zato što spada u 40 dana božićnog posta i nekako bi bio grijeh, taman kao da sam ja došao ovdje sad sa nečim da pucam ili da vičem, a vi kažete čekajte, pravila televizije su neka. Dakle, da bi se ova emisija snimila, ja moram da poštujem pravila televizije, da bismo na kraju dobili gotovu emisiju. Da bismo proslavili slavu kako treba, treba da je proslavljam u skladu sa onim kako crkvena pravila nalažu. S tim što nikome, a najmanje Bogu, nikome nije važno što se konkretno jede i ne možemo na pitanje hrane svesti pitanje slave. Ali to je samo još jedan razlog da onda uskladim tu trpezu sa... Da, tako je. Nedjelja je dan za svetu liturgiju, dan za vjenčanja i krštenja, dok je subota dan koji posvećujemo upokojenim dušama, dan kada se prisjećamo. Međutim, nekako danas miješamo, pa imamo i vjenčanja i krštenja subotom, a i radnim danima je sve češće, čini mi se, praksa. Zbog čega je to tako i da li je uopšte pogrešno da se subotom održavaju uopšte ovi sveti činovi? Pa po nekoj, kako bih rekao, nuždi, što se krštenja tiče, krštenja mogu da se obavljaju svaki dan. Sama krštenja. Neki ljudi ih vezuju za rođendane dječje, neko ih vezuje za svoju krsnu slavu kad je možda već odvojio taj dan za nešto, pa ide i da krstimo ko je nekršten u kuću i tako dalje. Neko krštava i za Božić i za Vaskrs. Šta hoću da kažem, po crkvenom pravilu svako dijete koje navrši 40 dana od rođenja, ono već može da se krsti, što se tiče krštenja. Što se tiče vjenčanja, to je stvarno već jedno veselje koje podrazumijeva i bogatu trpezu i pravo veselje. Tu se dvoje mladih ljudi, mladih ili možda mogu ih malo starijih, spajaju u jedan novi život i sve je nekako nadahnuto i čulnošću i trpezom i pjesmom i šta ja znam. Tako da se zbog tih svih stvari, svadba, to se ne vrši u toku posta. Jer je post vrijeme uzdržanja i nekako se to kosi jedno s drugim. Ali i po nuždi nekoj, nije baš svaka situacija ista, nekad crkva dopusti u naročitim slučajevima, ako je neđe neko čuo da se obavilo neko vjenčanje u toku posta, uglavnom kad su ovi blaži postovi, kao što je Petrovski možda post ili tako, ali recimo u toku vaskršnjeg posta i božićnjeg rijetko ćete čuti da je subota jeste posvećena pokojnicima i sahrana se obavlja kad čovjek umre. Pa to onda može biti nedjelja. Ja sam obavio dosta sahrana na Božić i na Vaskrs. Prosto takva je. S tim što, ali kad je parastos, kad je 40 dana, kad je pola godine ili godišnjica, onda se gleda da to bude u subotu jer je to dan za pokojne i jer je nedjelja dan kada slavimo Hristovo vaskrsenje i svaka nedjelja je, što kažu, veseli dan. Veselo zvona zvone. To je dan kad se porodica sva ide u crkvu i kad treba jedni drugi da posjećaju. I to onda nije dan za to. Mada, ja imam jednu parohiju Cetinje i Katunska nahija. Ima dosta tih pomena našim pokojnicima koje ljudi pokupe se s Primorja ili s Podgorice, iz Nikšića i dođu u Cuce da obave parastos. To im je jedini dan kad oni mogu da dođu, jer ostalim danima rade. Tako da i crkva mora imati malo razumijevanja za ljude koji rade kod privatnika, koji, evo, jedva smo sad se izborili za nedjelju kao neradni dan i to je onda prilika da ljudi, recimo iz gradova, dođu džedu na grob u Cuce. I sad šta ja kao pop da kažem, ne interesuje me što je vama radni dan ili slobodan dan, vi trebali ste doći u subotu. Znači, moram i ja imati malo sluha za to. S obzirom da smo se izborili, kao što ste sami rekli, za neradnu nedjelju, koliko danas Cetinjani posjećuju crkvu nedjeljom? Pa sve više, hvala Bogu, sve više. Nema tu nikad, kako bih rekao, od evanđelja je grupa ljudi koja je vezana za Boga, Gospod ga naziva malim stadom. Poziv je upućen svima. Ono zvono zvoni, nema mislim Cetinjani na koji ga ne čuje. I evo i mi služimo nedjeljom i u Vaškoj crkvi, to je ona lijepa crkva u centru grada. Evo u Podgorici hram Vaskrsenja i crkva Svetoga Đorđa i ove manje crkve u Donjoj Gorici crkva i gdje još ima tu po Podgorici. Znači poziv je svuda, a ja evo da iskoristim priliku ove emisije da kažem, to je stara Božja zapovijest koja je stara preko 3000 godina. 6 dana radi, završavaj sve svoje poslove, 7. dan posveti Bogu svom.
To smo mi preveli. To je zapovijest data u Bibliji i na sve jezike svijeta prevedena. Posveti ga Bogu. Mi smo to preveli sa odmaraj. Odmaraj, da. Lezi. Ne treba ništa raditi, ne valja ništa raditi. Kao ne smije se ništa raditi. Ne, nego je naše stare Crnogorke su leb pekle, 2 leba subotom su pekle, da ne bi pekle neđeljom. Znači, to je iz jednog poštovanja prema tome danu, pa ako nisu mogle poći u crkvu, to je bio dan posvećen Bogu. Znači, molitvi, sretanju, priči, posvećen Bogu, posvećen drugima. Mi smo to pretvorili u dan kad se, što kažu, ležinja. Da obje noge uvisi, gledam televiziju i tako dalje. I onda iz toga nekad ništa dobro ne izađe. Iz te neke dosade, iz te neke učmalosti. Nego dik se, ustani, pođi u crkvu i taj dan ne misli ni o čemu drugom nego Bogu. Pa će ti na ovih 6 dana biti kako treba. S obzirom na to da se u okviru naše emisije Književnost, istorija, mit bavimo i mitovima iz različitih oblasti, koji su to mitovi koji su dominantni kod hrišćanskog čovjeka, da ih povežemo sa religijom? Pa mi to ništa ne smatramo mitom, jer danas kad kažete mit, smatra se neka lijepa priča, može biti umjetnički onako visokog nivoa, ali nije istinita. Kad bi danas pitali nekoga što je mit, to bi neko povezao uglavnom sa nečim što nije tačno, istinito. Može biti kao neka bajka i tako dalje. U crkvi nema te vrste mita. Možda bismo uslovno mito mogli nazvati jedan slikoviti jezik kojim se crkva i Biblija obraćaju čitaocu kad saopštavaju neke istine. Poput onoga da recimo momak djevojci kaže sunce moje drago. To je jedan mit. Ali da reci da nije istina. Ako on njoj rekao sunce moje. Znači da on u tom momentu srce moje. Eno mu srce, to je jedan mišić koji radi, koji ispumpava krv. Znači sad bi neki doktor mogao reći pa lažeš, srce ti je u grudnom košu, nije ti ona srce. A on toliko je voli, toliko je zaljubljen. Rekao, ma ne zanima me ovo srce što kuca. Ona je moje srce. Ili država je, ne znam, rodna gruda ili tako dalje. Dakle, ne možemo reći da, ili kaže, ne znam, pjesnik, sunce se rađa. Pazite. To je tipičan mitološki jezik. Znači, sunce se rađa, ne rađa se sunce, doće neki fizičar, reći će zemlja se okreće oko svoje ose, sunce stoji gdje stoji i tako dalje. Ali mene to ne zanima. Meni je scena ako izađe na vrh Lovćena i vidim izlazak sunca tamo prema Skadarskom jezeru. To je to. Za mene se sunce rađa i za mene sunce kao i za biblijskog pisca psalama u jednom momentu sunce odlazi da spava kad zalazi. Fizičar će se tome smijati, a ja ću odmahnuti rukom i reći svaka čast, ja poštujem fakticitet, ali ja sam tu, sam gdje sam, ja sam jedan grešni čovjek koji posmatra i ja pričam što vidim. Rađa se, odlazi na spavanje, pa će ponovo da se rodi. Znači jedan mitološki jezik koji ne laže, nego samo na jedan slikoviti način pokazuje istinu. Govorili smo o krštenju. Nedavno je javnost bila obaviještena da je u Crnoj Gori osoba koja je promijenila pol krštena. Kakav je vaš stav o tome? Pa prije svega mislim da to nije bila vijest za novine i možda malo bi trebalo da razmislimo. Eto i mi imamo crkvene novine i crkveni radio i ne znam televiziju i šta ti je. Morali bi malo da razmislimo. Pogledajte samo ove parove i ove farme i očete. Znači nekako bi morali neđe da se potrudimo da vratimo. Neke stvari su se kod mene u cuce prečutkivale. Nije sve bilo za javnu priču. Ima nešto što je muka nečija, ima nešto što je nečija sramota, ima nešto što je nečija bolest. Sve se dobro znalo, ali se nije pominjalo ni u kafanu ni na ulicu. I tako su ljudi štitili jedni druge, nijesmo svi isti. Dakle, sad zamislite da sad svaki pop mora da prokomentariše toga čovjeka ili tu djevojku ili što. Znači ja ulazim u neku njegovu muku i postajem sudija i petljam se u stvari, zabijam nož gdje mi nije mjesto. Dakle, to je njegova intimna stvar. On je došao da se krsti, on se ispovjedio svešteniku i sve je prošlo crkvenu proceduru. Ja prosto ne mogu... sad imate znači neku unutrašnju muku i bolest, a imate jedan hir koji je sad postao. Dakle, imate jednu ideologiju koja vlada, koja već počinje od osnovne škole i koja kaže dječaku, kaže ti si muško, ali da li ti voliš djevojčici ili dječake, vidjet ćemo po tome s kim se ti družiš. I sad oni daju neku poruku iz udžbenika da njegov prirodni razvoj muškoga pola koji će da traži, pa ste pol, riječ pol znači pola nečega.
On traži svoju drugu polovinu. Sad ga ti pogrešno učiš da ta druga polovina može biti ista ona polovina. A znate i u fizici da dva magneta istog pola se ne privlače nego se odbijaju, tu nema sreće. Dakle, crkva ne podržava tu nakaradnu ideologiju koja ljudima sugerišu da baš sve može biti potpuna sloboda izbora. Ali ako neko, ponavljam, ima neku unutrašnju psihološku, emotivnu tjeskobu, to je stvar za sveštenika, duhovnika, za ispovijest i nije stvar za novine i nije sve za medije i nije sve za emisije. Pa i ja tako u ovoj emisiji sad i pričam s vama i dajem neke odgovore da prosto ima nešto što je stvar intime, a ima nešto što je javna stvar. Onoga dana kad dođemo u crkvu i kad svi stanemo, svi smo djeca Božja. Ako svi mi između sebe znamo, i to je naša ljudska slabost, recimo u crkvi. Ja 100 puta pitam nekoga što ne dođeš u crkvu. U crkvu da ti dođem, a tamo ti stoji onaj bivši komunista koji je, pa mu sad nabraja. Znači sad on vidi njegove grijehe, bivšega komuniste, a ne vidi svoje. Kada govorimo o bolesti, kako je vaš savjet? Kako da se hrišćani, pravoslavci osjećaju i ponašaju u trenucima slabosti fizičke i bolesti? Kako da odbace negativne misli? Iskustvo crkve je da smo mi svi smrtni ljudi i što kažu jednom će se svakako mrijeti. To ne znači da mi treba da puštimo svoj život i da ne brinemo o njemu. Znači ima jedna krajnost koju treba izbjegavati. Znači moramo brinuti o svome zdravlju jer na kraju krajeva na početku mislim smo rekli nijesmo mi sami na ovome svijetu nego smo uvijek skopčani sa nekim. I ja prije svega moram da pazim jesam li čist i uredan da ne zaudaram radi okoline u kojoj sjedim, radi mojih ukućana, a kamoli što drugo. Utoliko više moram da pazim i na svoje zdravlje. Ali s druge strane ne treba ići ni u drugu krajnost. Mi smo se sad pretvorili u ljude koji moraju biti besprekorno zdravi po svakom pitanju, kome ništa ne smije da fali. Na kraju krajeva, kad čovjek zađe u neke godine, osjeća da prosto mora. Evo, čuo sam juče Đorđa Balaševića koji ima infarkt, pa ga pitali je li bolje, kaže niti sam dobro, niti ću biti dobro, imam 100 godina. Prosto on je dao jedan zdravorazumski, ja sam stari čovjek i mene će, sad sam prošao infarkt, sad će me nešto drugo sigurno strefiti, tako da. Dakle, ja moram da kažem da je stav crkve da moramo da brinemo o svome zdravlju, ali što kažu sve do jedne mjere da to naše zdravlje ne postane jedna idolopoklonstvo, jer je prije svega duša najpreča i da trebamo da brinemo o zdravlju svoje duše. A ako smo zabrinuti za zdravlje svoje duše, što znači da poštujemo Božje zapovijesti, što znači da volimo Boga i volimo druge kao same sebe, to će nam onda donijeti jedno pravo istinsko zdravlje. U tom smislu bit ćemo rasterećeni. Jer svi sami znate za onaj psihološki efekt. Što čovjek više ide po doktorima, on je sve i bolesniji. Te čas mi je ovo, čas mi je ono. Otvoraju se nove. Ja imam jedan, to znaju svi koji me poznaju. Ja ako sam sreo čovjeka koga boli kičma, ja odmah jutro osjećam bolove u kičmi. Ako sam sreo nekoga ko ima loše bubrege, ja odmah nešto već vidim. Dakle, to je prosto jedna informacija koju ti primaš. Aha, znači, evo, postoji i ova bolest, mora da i meni to. Dakle, prosto moramo živjeti malo rasterećenije. Pa što kažu, nećemo živjeti 1000 godina, nego koliko je Bog dao da proživimo kako treba. I za kraj, oče Gojko, koja bi bila vaša poruka svim našim gledalcima pred praznike? Mada ste tokom razgovora dosta toga uputili, što im je sigurno sam korisno. Eto koliko je moguće. Zato post traje 40 dana, ne samo jedan dan. Nije samo badnji dan, nego 40 dana. Neko će reći, ko će posti 40 dana? Ajde, oko jela, to ćemo se dogovoriti, to ćemo popričati na ispovijesti. Ne kažem da je to nebitno, jer je to bitno i to je nešto što nam je ostalo vjekovima. Post, pominje ga i to Njegoš pominje u Gorskom vijencu. Čak se kaže da je Njegoš napisao luču mikrokozmu u toku vaskršnjega posta, što je mnogo bitno. Znači, post je jedan kreativni period kad čovjek radi na sebi. To nije samo pitanje što ću da jedem, što ću da pijem. I kad doživljava unutrašnje promjene, vjerovatno. I unutrašnje promjene, i spoljašnje i tako dalje. Ali znači, zašto post traje 40 dana? Zato što 40 dana je dovoljno dug period da ja se pozabavim sobom i da, što kažu, iz jednog velikog zaleta krenem i da popravim neke stvari. Na sebi, sa drugima i da ovu radost Boga koji postoji i koji nam dolazi kroz praznik Hristovog rođenja, da je podijelimo sa drugima. To je ono što od nas se ne traži da glumimo nešto drugo.
da glumimo anđeli. Jer ima onaj film Mi nijesmo anđeli. Mi smo ljudi grešni, ali ako živimo kao ljudi, što je opet govorio patrijarh Pavle, budimo ljudi. Ako živimo kao ljudi, onda smo anđeli. Ako ništa ne izigravamo, ne izmotavamo, ako ne ličimo na životinje, mnogi ljudi se ponašaju kao da su životinje, a mnogi ljudi izigravaju anđele ili cvećke, a nisu to. Znači, budimo ljudi i živimo kao ljudi jedni s drugima i ja mislim da će nas onda, što kažu, ima jedna izreka u Srbiji, čuo sam, kaže, uradi to pa da te Bog vidi. Onda će nas Bog vidjeti, ako budemo to. Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Književnost, istorija, mit. Bila mi je čast. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste i ove nedjelje vaše povjerenje poklonili televiziji TV7 i emisiji Književnost, istorija, mit. Nadamo se da vam je naš razgovor i tema koju smo birali za vas bila inspirativna, a sljedeće druženje zakazujemo tačno za 7 dana u istom terminu i na istom mjestu. Do tada možete da nam pišete na našu mail adresu koju ćete vidjeti u dnu ekrana, kao i prijedloge, sugestije i kritike. Pozdravljam vas srdačno iz studija televizije TV7. Prijetno večer.